Namo 8 o'clock mo muli tial program rigidre al tutaw. So lagi da akal dibre tial dimlago tolol bira kalulaw. Ele blur belaw angarat mol eklo klingit tereng. Tial omrole langkal petigar ngud atangakal Senator Regis Akitaya. Kadmo muli tial kamaldil buay. Pakulingitra arbek kalaad bol sa edel modor. Ebo kuntira pastor balaku Santario Palau Evangelical Church bel beskida invocation. Kau do lulu. Aku mes el morai ke Royce kon ngargel me angal suik. Angal suik angara rubak el mei ningel milevi ayangat mautum. Arubak amom sabak darkau rarokuk tukudul. Gut maklau dia ko ndi wil basum. Mosab oklau omei mo morael rel angal morad ya kaulo bangali. Ubu belios sangrayang ata. Imir madam el tutau. Ya belumam angara alsela klingit tereng obra del lebul. Diesel gibo mo liwek ter kamam hindi ka ultang ngaringir kamam. Peral tutak mo do siya il marang legel talal mar bebi rengi. Mabelumam berbela ngar alsela klingit tereng ko se ka mo do idi jangal mo si sebi yareng onglaw ter el alta mirubak alsel tial mering le titu alta. Pembelo de la ngula be il marang legel pom klisi el talal mar bebi rengi. Ko si tial ta ngarwil imam el marau lobong la ko langit re da rengar kau bol tigai kau do somarang mam polong tigai ke lores se lo sabak karbe kladan mol mutra ulo bang lel tial gamal dil boy ege rogul togol momdu pol klisi el tagat tege lak langar ada ulo mam makamam ngar al sela ulo mam ibarenga sulem di bol ngarang tele Yesus Kristus so sablam amin. Kulingitra me dolmol mel didor bokulingitra Saint Joseph Church Choir bol beskit sel litiklel belau Palau National Anthem. Aku lingit makadamo sige dapan terang ngarsay boda apan terang rogui trigger kuk ngarsay na Bible autil ngarte diwin.
Namo sa edal mo maging ilit. Malmasaula kapastor Palakusan Dario matirigel choir Saint Joseph Church ragel sa nungin lungu malungil rendition ra tel itakkel belaw Palau National Anthem. So lakad mo balmol mara program tel kamil tilbuay. Pagin mildung ra earlier tel program live ra channel 65 ra PNCC live PNCC live ra YouTube channel material no dakal si ilmea sa building ra gil ngaringi orengs bokol ngitra teligibel time bol sa egel mo recognize acknowledge sa presence ra tirigel patilil belaw no sub il mer el alto tower tel kamil dilboy makote ako recognize ra akol tangakal raklay Rafael Bawang Irmang maroguy rubugul belaw el ngartiar el alto tower aktiregal mo recognize ra tangakal Vice President Che Udu Sangabaw Senior elom te eraklol am trigid el ngartel al tutaw lobanggela rogul ministers direkal ngartel al tutaw direkal mal benang asulela tangakal Hokons Paules liya President ra Senate marogul senators direkal ngartel al tutaw direkal mal benang asulela tangakal Sabino Anastasio linya Speaker ra House of Delegates marogul delegates lobanggela al tutaw Direkal ngartiang Justice Chan Ruur, lom te era Blaira Gardagril, direkal lobanggela Justice Kate Sali, marogul Justices Rablur Belaw, no dakas ilmay. Direkal mbreng asulela Chairman ra Governor Association, marogul Governor sel ngartiang, Rubugul Belaw, direkal Speaker, Chairman ra Speakers Association, marogul Speakers, Naktirikal mesanga tangakal former President Chanson Toribiyong lobanggela el al tutaw. Batoka dal adal ngartial tutaw so dal temed mo dal recognize ti rogui akti mo ngatrigibel time. It is my pleasure and honor to recognize the members of Diplomatic Corps who are here with us this morning. His Excellency Agira Karasawa, Ambassador of Japan, Her Excellency Richelle J. Turner, Ambassador of Australia, Her Excellency Lord Boffice, Her Majesty Ambassador to the Republic of Palau based in Manila, Philippines, Ms. Emil and Mr. Sieber representing the Embassy of the Republic of China, Taiwan, Mr. James Bonner, Chargé d'Affaires of the Embassy of the United States of America. I also see Madame Sandra Priantosi, Honorary Consul of the Czech Republic and Republic of Italy to the Republic of Palau, and also Robert Sakaria, Honorary Consul of India to the Republic of Palau. Mr. Sinji Jimana is the Honorary Consul of Republic of Indonesia to the Republic of Palau. Tirigay akora akol etangakal adal no sa edel recognizer tir el alto tao mo subesa sugum mo diakal sa el recognizer kami tirigel malungil tutao mora Maria mataga ma familia Regis Senator Regis Akitaya ngartiar el alto tao kada mo ra program rigid mo mol mergi President Trablur Belaw Trouble ngarekel Belaw and the tangakal Vice President Udu Sangabaw Senior ngartiang makontir mo meski dal ala aklol am Trablur Belaw mergid el al tutaw. Good morning, ladies and gentlemen. Ngil tutaw, murar adarogoy. Kita tial sabi edal ngara live PNCC ba pok tungil tutaw al mura ay betul maraklay ngartiang marubul belaw. Il total mura bilung ma ebiraklay marugul masil belaw. Il total ma president ra Senate marugul senators.
Il total mas speaker, House of Delegates, ma local delegates. Il total mora Associate Justice or ma local justices, judges ra judiciary. Il total mora members of the diplomatic corps. Il total mora chairman ra Governors Association, Governor Henaro Paloy, Maroko, il governors who are here. Tira kamalung il total mora chairman ra Speakers Association, Silverius Tale, Maroko speakers and legislators, regal state legislatures. Il total mora Senate family, ra late Senator Akitaya. Il total mora Palau Sports Federation family, ra late Senator Akitaya. Il total mora Palau Sports Fishing Association family, ra late Senator Akitaya. Il total mortiril nga ratento ra PC Short Island family of the late Senator Akitaya. Colleagues, friends, family, mura oktamler ra obak Andres Warbalaw. Mura dala ra Evil, inari Akitaya. Mura bebi ringi, ra Lydia, Macholin, Matuling. Mura ngalgel, late Senator Regis Akitaya. Most especially, mura beloved, maasringi ra Maria. Beloved, ngalgel rataka. Ako teng suakal wish to convey the deep regrets of President of the Republic of Palau, His Excellency Surangal S. Whips Jr., as he is not able to be with us today, to recognize and memorialize the contributions of the late Senator Regis Akitaya, a former Minister of Resources and Development and four-term senator in building our nation. The late Senator Akitaya was a dedicated public servant who committed many years of his life to serve the people, especially the youth of Palau. Although our president cannot be here with us today, he shares the deep grief and sadness of this nation and sends his heartfelt condolences to the people of Palau and especially to the family of the late Senator Regis Akitaya. I will now speak in Palauan. Mel alsils, yabalur bela ang raklingi tereng, letaraungil masiungel abway, adol masum ringi. Akmalat kanikal Senator Akitaya ra, emolot kamamara 10th Senate. Agiblo oil, eltmak, kamamal tayo mga Senator Akitaya ma, Senator Kamsekchi ma, Senator Robay ko inabo ma, Senator Mason ngiri abangan whips. Takmal mli atiri siyal kumukatong kamamal kumula segida Fantastic Five. Malatiri makasi, oh, Fabulous Five. Hindi Senator Akitaya kami amatingaman mli at Aurion Mases, Mases umrula Aurion and his engineering background amal Kloal Gilt Makli. Aygelurior ngarawloli la Senate. Sel gulat keringi ya, kura malat keringi ra, au irak me ko ngad adu olom tera national government ya, sel kotal mera ul doswe ka ngara sel Minzenti High School Gymnasium. Ngarbitara siya singra badrel belix ke yao. Sekmulwa se to be a believer in God, one must be a good person, a good Palauan, and a good Christian. Adaw marara Dios, engira malungil ngil adar belaw, e ngil Kristiano. Tiay amral rodomi aklangar, ralate Senator Regis Akitaya. Maktimaw ay say kayi di alkaldel, el tokoy el gilt mo kal gumarang alwasing maral morodomi say kiti el tokoy. Ako teng ble start tra youth empowerment program. Tiang ako ramle toko era prevention ra uspela drugs ar mikikrilat. Manglaring ya team say kiti el team manglaring ya rusyang kotaro from the prevention unit office. Manglaring ya mani adalbay kagida Jacob yang ilmal ko mesringin ngatiang. Tirgel wal ko ramlo
milsibas mletuak kaldarak saul mirail mga adul magikrel af lolo ka partik mo sila bom morut ay kagidan makital kar Direktor akuan mang letra ngarsegi dial team ma chief keni sang baw madirakal astereo takasi lulurior office attorney general mang mirail abalu ra orior lo orior lo mantri state legislators orior lo mer kartiagi dial prevention program mga otil waseng maralom kareo ra mikikarel af tirgel youth interest tamral mle kloabel kulel el passion ringi alol nga sero ang mikikarel adal maungira ulukurulir maungira kla adal tir dire kalmal mle ngara Palau Track and Field Association ngul makadong nga kalepyor ya ko shiba milingat mo kla amendment sel mura charter tire mga si mem sukumamak oy yakuk mal sama kubes mugukol nga kakamagagire lagir nga man dire kamo ngitan tigal gire laikal al charter man dire kalmal mle blakarngul girel sa the Palau Track and Field Association. Lastly, ako ay sa gid rungul girir mikikarel ak mo Minister at Justice niya tamalangal karami senti. Mang kolor nga murang kalwasig. Ako makatong nga Minister at Justice. Mak okay. Yung sa nga niyam lam tamalal ngal kara school. Moral mera school. Bako takmora iaral mesang kagid yan ngal kara school rami senti. Emlong ra school. Magiadado mamar parents yang ulgi usaygi dial intervention ra Senator Akitaya yar buli samlo sabi iral provide the security ra school for about 2 weeks 3 weeks mle mo sabi iral as ngal ra school feel safe malmol nga ra school na Vicente mangkado dingel mong malul makareo ra magikarel adra balur belaw malmle kargik lo mesetir waseng ra arole lang mo sabi iral grow up in a safe environment and mo succeed in their life. Mangatangarat mol akringit tereng arang lela balur belaw almalat kara the late Senator Akitaya. And we have hope. Lengari salvada sel ngarabi bilial wasi. Ng sabi emel dong iya karakar logi warad el sel karakar. Madome sararo sabi edel dong ilwasay ngkang tilo drangaral karakar. Magmalri mo ngilanungot sel domes rata kami. Omesra ayana. Yata matingel kumulwasay tira kaya rata elaw ngil karakar. Madamal masumara alay Senator Akitaya mo mata sa gelungil lurerel almasiungel belaw. Direkal mo merang asulel. Lengungil karakar. Sisi al karakar. Alwador. Mang marahel emedel. Ardel segid al karakar. Masabiil mo tangal. Al saklel. Eulolel tialblay. Alngiy. Abalur belaw. Madas sumas mi irel ang. Imre nga suler raw ngil lurerel. Algirel abalwat. Hindi tadirakal mere nga sulel. Alwaseng mirail. Yatang mo mesa arde elaw rerel. Marade elaw ngil karakar. Alumalamol ertialurior nation building. Elang yak mo mereka aldad Edi Morelia maldit talgibal alitakla. Kami tingel was nga kamlo dibus belang makmal mereng asuliw. Ay geledel sandel black dibus. Yang ania alitakal iltaklia peri timarong. El lulduruklin merenga. Seguidolol sisi litak lakmal mlemred lulduruklin mora Maria. Serakrang siya dial sa rela. A Senator Akitaya. Matibo darang si seguid litakle. Polbaskida kaloreng segida litak level otengay. Poto tengay rokoy. Mas Senator Akitaya mor omray na matengay lingungil Kristiano. Wase rubak kal Dios sa kal iti. Engoyil morsel. Alblila Dios lubato kadal marapringi. Mang mo ngarsay lungaraw lungul. Sulang.
Saula Vice President Regel Udaan la martel sel malungil rendition ra alitak no sa bedrong sil al tutaw. Kadamal mol mara program rigid al tutaw makmontira Chief of Staff ra President Miss Landisang Gotaro mosub el me uiwi sel Presidential Proclamation number 22-330 niya rungur obis ra President ligirel tial nemre adlom rolel Senator Regis Akitaya. Presidential Proclamation number 22-330, expressing deep sadness on the passing of the late Senator Regis Akitaya and conveying appreciation of a grateful nation for his contributions to the people of the Republic of Palau. Whereas the late Senator Regis Akitaya was born on July 9, 1959, to Evil Hilaria M. Akitaya and the late Dib Matias Tosiwo Akitaya. And whereas the late Senator attended Maristela School before enrolling and graduating from Mount Carmel High School in Saipan in 1977. And whereas the late Senator Regis Akitaya went on to attend Seattle University in Washington, earning a bachelor's degree in engineering in June of 1982. And whereas, upon returning to Palau following graduation, the late Senator Regis Akitaya began his long and distinguished career as a junior engineer for the Downer-Fletcher Joint Venture Limited. Thereafter, he became the project manager for the Palau Cement Company. He was also named Energy Program Manager for the Ministry of Natural Resources from December 1985 to September 1989, during which time he served as contract manager for the Kayangal Solar Lighting and Southwest Solar Lighting projects. And whereas, following a name change from Energy Program Manager to Energy Program Planner, the late Senator Regis Akitaya held the position from September 1989 to January 1990, at which time he became the chief of the Utilities Division in the Bureau of Public Works from January to December 1990. And whereas, always seeking opportunities to improve himself, the late Senator is the recipient of numerous certificates from trainings and workshops in his field, including a Certificate of Participation in Energy Planning from the Asian and Pacific Energy Planning Network, a Certificate of Attendance in the training course in Practical Uses of Solar Energy from the South Pacific Institute for Renewable Energy, a Certificate of Completion of the training course on Intellectual Property for Developing Countries of Asia and the Pacific from the World Intellectual Property Organization, and a Certificate of Completion of Developing Work Statements for Negotiated Procurement from the U.S. General Services Administration. And whereas, recognized for his exemplary performance in the various positions he held, the late President Ngiratkel Etpisong appointed him at just 31 years old
to be the Minister of Resources and Development, making the late Senator Regis Akitaya the youngest person appointed and confirmed as minister in the history of Palau. He served from December 1990 to December 1992. And whereas the late Senator Regis Akitaya was an active supporter of state and community organized sporting events, and even more importantly, he was an avid sports fan. He served as a member of the Palau National Olympic Committee from 2013 to 2016, President of the Palau Track and Field Association since 2009, and the Team Palau chef de mission of the 2010 Micronesian Games hosted by Palau. And whereas, during his tenure as a senator, he organized and sponsored the participation of senior citizens and persons with special needs in the annual Independence Day activities, including providing transportation to and from the events. And whereas the late Senator Regis Akitaya was an active sports fisherman, becoming a member of the board of directors of the Palau Sports Fishing Association in 1999, and was later selected vice president, a post he continued to hold until his untimely passing. And whereas the late Senator Regis Akitaya also selflessly served his community through his involvement in and contributions to many community and civic organizations, including the Palau Boaters Association and the Palau Community College Endowment Fund. And whereas the late senator will forever be remembered as a true inspiration and an example of upstanding citizenry, with all the qualities and characteristics of a citizen dedicated to making a positive impact in his community. And whereas the late Senator Regis Akitaya was a loving and adoring son to Evil Hilaria Akitaya and the late Vib Matias Tosiwo Akitaya. And whereas the late Senator Regis Akitaya was a devoted and loving husband to Maria Lina Basilius Akitaya, a devoted father to Takami Taka Makaib, the late Rain Dirukobid Matias Kalbasang, Noel Ngurungay, and Ayana. And whereas the late Senator Regis Akitaya was a loving brother to his siblings, he is survived by Lidwina A. Kumangay, Matias Akitaya Jr., Jolene A. O'Neill, and was preceded in death by Timothy Akitaya. And whereas the late Senator Regis Akitaya was called to his eternal rest on Tuesday, September 20, 2022, at the age of 63. And now, therefore, be it resolved that the people of the Republic of Palau express deep sadness for the passing of this outstanding citizen, the late Senator Regis Akitaya, and further pay tribute to his long and distinguished services to his family, clan, community, and the people of the Republic of Palau. And now, therefore, by virtue of the authority vested in the President under the Constitution and laws of the Republic of Palau, and specifically 1 PNC, Section 503C, Surangal S. Whips Jr., President of the Republic of Palau, hereby proclaims that as a sign of respect that his country and his fellow citizens have for the late Senator Regis Akitaya, all flags flown regularly within the jurisdiction of Palau, and all flags of the Republic of Palau flown at the embassies and consulates of Palau in other countries shall be hoisted at half-staff
for 5 days from October 10 to October 14, the day of his funeral. So proclaimed this 7th day of October 2022, signed Surangal S. Whips Jr., President of the Republic of Palau. Saula Chief of Staff, segit selurungu lemnara President, akontira Vice President, mo sabel mo presenter ngi, elmora abiila Senator Regis Akitaya, Maria Akitaya. Saula Vice President. Akti suakal mo isi luas sendiri kal mlaringi rungu lo resolution mlara legislature akwam territory akwam rabluram rigel el mlodrok el may auriu lar adra seneta mo presentringi el mora marial direct di medi kuntira tribal time medi bolse kal mo iwi sel el wild sel title ringi matiak mo luas relative to posthumously recognizing the late Honorable Regis Akitaya, Senator of the Palau National Congress in the Republic of Palau, for his dedicated services to the people of the Republic of Palau, and expressing condolences to his family on his passing on behalf of the people of Guam. Seguidi our resolution, tilob dra Guam legislature, lambang ringi ya resolution number 454, thus 36. Kada malmol mara program mergid ma el altaim akmontira atangakal kray mariur ringi Vice President tra Senate el mo meski daklum el mlara olbira kalulaw el mera tial kamildin. Malungil total marreklada kumanila sa MSIM la recognize ra rogul at ngakul adlo bangedre al tutao direkal Vice President la dar sa susun mortiga gidro siular ngaigel sa tor asol serbela lo asel menteng la asol egedimo lo mura asol makmo dul da po di mo bangela gidel susun na madung nga kamo dulal da mga ka amom tero olbira klulaw lukmo deliver sa luk message sa olbira klulaw mortal sa ilang rubak yasel gumes ragmamen abay ngarngal almu tul bebir ragmamen abay kiril lo bangela mom deliver tiangaling a president ragmam senate paules ma senator Mark Rudim trigay gidam ng mga latemil lo bangel ngal senator Akitaya ra igalo olbira klulaw dito president tra senate ulit nitra wasim monter olbil deliver sel message olbil mang aklimo tmoy gelgu ko singa kalgira ngal ruba kara gelgu tavnge kara ase abolstat lobro olbira klulaw kita mtingel wase sel 2009 selong ay government tamle beto ka mongot ngil tletail ako teng ngarnya amendment tra constitution wasing ngang adam la ngar olbila na mabutol edel tur men ngar olbila mo dia karurut tane butol mo dia karurut ma kam ngira mo dia karurut endo si sul time ndira kam nari amendment la constitution lo ase a presidenta mormur mo running mate ngi misal bom senkyor di senkyor ngal president ngal running mate ngi ngai gidia mo o surbal vice president mangal tangate ke ya ba President Johnson Toribio ngamne menurut orang kalau masih memang tulo banggal mo tial drual mang menurutnya telam lo survey selong ngail government sila gibom survey selong ngail government tendria kalme titu kal time hindi
Maningil wasi segi dia Regis Senator Regis Akitaya dire kalmlo o mura Senate lo mantritrial betokul senator tira kumlo parte sel team ra Senate uluro lo mangala executive branch ra President Toribio mga kamne Vice President Minister of Finance maltang Tomes lo wasi kumdia kami di langaran Berlin di yo maral wasi kamam nemu belau telgibel forward man mereka suler segi del time mene titual time mendinya mna Senate mene parte sel team el direct all help pra ay long tila sera executive branch el lobong makmal mereka suler segi del time kukum no sabam no der bangel ya ungeti lolbi le agi kumlor murtul mo kakaro sa mo adamngi makruwe tami men rev ta president Toribio rev agi di rev teleng agi man no blagar man mga mo kortial government te beto kay gel sorry arbekladen din na dagim gutmok lengal sang sela government taul magiri rebetel teru digim lerik lagi dire kol radio mesa aigel urera la olbira klulaw ma government mung milmol ma ong etul olbil makdire kol nemengel wasen ka dire kol betok ablol turngir ong etul olbil mlomringal endingi ne selo trklod suelta gida khporngi egi gida lulmol mung larngi lolmi ong etul olbil gilt mok lagel Gukna girel mga tmok. Ang utri lolbi lagi mo akora amlo korgere to sendi amem lutul mormur buku pamlutul masenet maknormur masenet emngilt makmngilt taraman mleko tolgol nga ka senator kita lo sigida mo adadu magim no adadu guknar ngia agi mo liberngi magel lolgo Vice President Senior, luaseng naringi trigel Fantastic Five or Fabulous Five. Akmne telur tira gimne dilakal, agi dilakal ada do tulungan agi muli berngi. Di kita mendengi erklay, selbornya pe solbi lem mabto kamera ringi lekadosi garole luaseng tengara kuk mengetekle latial olbi nakululaw. Kuk dia kalau ura rasel tel bilam mah. Makliluto mo meter tiragi del Fabulous Five mergo wase nga ka alamo di ako manggamiw nga ka osi ga uror maklamo selbitang mo askertim sabirak mo journal tira uror makmlo journal seluk ne leadership ra senate segi del time ya presidente okon sa segi del time ase ngar lemre lang lo sigaro litigel ade teme benger ngodmot makarogui lo uror mga kablo alam ko daw ngil lagi tayo magyada do. Di sel gimada do yang ka kuk sel kuk commitment ngil blarali lo mentri tiralado ngase. Hindi akal sebel dingag egong. Ngaka gigong etirga rogu yami maka hindi akatil ay gidi adro ngil beklat. Umlo uriul time segi dem lo spira rogu iladal. Not makalo urior mlo rungul senetel ngaringa committee sa beklat. Makalot kiak masa Speaker Surang Whip Senior, ragi mara ong ay lolbir rakalula or House of Delegates. Hindi rakal amlek medal telal builo dagim organize lang. Hindi rakal tokora leadership amlo ulang dagim organize. Ya House of Delegates amang hitil 16 na adan. Mga mama 8-8 magi split al dakarole lagi move. President Nakamura amgdol mo si member dagim trial compromise mo siguro mo organize hindi ka sebel belaw mon waisi manglo waisi gid mawrile temlo mgdong armamlo si House of Chairman lagim le compromise edimlo chairman arogwil adam lo chairman akora duli segid leng segid lagi pa mol mra ngotri lolbi raklulaw embeto kay gel migil mok matengelo sengal senator ako ngot atletela loror di akal sal mal bukotoy mertiadi mulgol kasi ngara ka motmok blol bay ngari ate elel ngara outside de gol kasi kita mamrura ngara sing ngara ko do sumin giren misel guk kim adul man mo ka do saman bebe lagi marawla na hindi ngam nelo sing ngara do swel ngara do swel sing gid guk kora aringal gimgilt maklil no sa pamal makalorol way sige namang Sel level katak nga kalmulo ase nga kamo tiang lagusi ka uror. Ese gi ding lo mangelo ase nga sel kultibe. Hindi nga kamangelo ase nga agitaya. Ak modur ngi ase nga mama ada sel yolda ba. Ablon bring la bam sel gi moral mang sel suma gi deswa toy. Hindi kal sel mo ramlengel mo gora mo
o chen sama endergao leng mosab em matamal ra adao gel sem decide lo malmil mara ulbong lo segi dari rur tringa rubakal digel lo plaswa lo mol marul akmadel waseng ngari abatokol issue sa senate el mumgatmok el ngia direkal mo mal mo mringal do suel ending mot bedial do suel se tiang mal mengita do suel ending erer ada tegi dal dasul ase do ngumang mo isei ending oti segi do suel waseng nga telgi ngot dal do suel telulas makmal gora tor tiang e direkal mese el presidente Toribio tial seneta direkal tarabtokar adal nasur bra ulbi senete mosmera direkal temela ulbi la domes ngaringi senator Adalbert Amadibus madirekal senator Janir Clay madirekal senator Kiatik Soley House of Delegates aladim netal delegate Umetaro ma delegate horisa na sa gigid ya maral sel gora ngara melengel la time ra urere bolsera dibusa targi de direkal mal gora mo suare mo melengel waseng kita makadamaral mo misrangal ruba kalanga taraklol uldolom direkal sel lo tibdal do sweleng gora madamnem ngal tukonding otil waset tiagi da langilul da so dol tirak mengaringi resolution al all taigel gora amal go magail so de la igel lureren ngal rubakara olbira ulau ending segivia atletelel makmalom tera olbira ulau direkal mal mo otia sel wal klol klangita reng ara bulur belau luaseng adibus ataram nem sisil adra olbira ulau niya direkal bledul tuiringi kita menilai si olbila tuk luldas wangaringi indinya tara radal direkal sel guklat bidal deswel kan direkal mo mak menilai si betul legal urur olbira ulau especially tial tungara solar agi direkal timane dependeringi mlo legal lo sa da giblol mo la ba gel lo koy mang gimal mo misal segi del guk telel magidio Urengal wase ulgo ba kupol ngania mo ngil tenmeng mo direkal ngar segi del drual mo sa pedro tuir ngira igel batok ngaral ol bela albangal mak mo dingun mo segi de mo sumarga senator Akitaya wase morael emblem ti omrole me morael ang ngania mangiter bela ngain mo ito sel olim tumutura ang ayaw ikaw moral morsel borngi aku ngarinya orang ngikunyale mo drokol mer olbira kalulaw agi malos pe ya ang isorgaw mo gora sibel direkal morulit talolbil mo bloktak lo amrolel ngadi gigi presidente akmo umtirgaw marugul senators marugul delegates malmusumara senator Akitaya meigang Palmesaula Vice President ra Senate regel al madirekal ala klolol bira kalulaw. Waigel di lungon direkal ngaringa urungul Senate Joint Resolution number 11-31 milkat mokra olbira kalulaw kira urungul kira kay kidil brolal radrong leder Senator Akitaya. Akmontir atangakal Senator Kazugi Taps Sungino nung mo oiwi siya kidil urungul olbira kalulaw. Malungil total merbeklav akti mo manggala gel susun blamadung mo iwit tial Senate Joint Resolution tial Senate Joint Resolution number 11-31 ol ratmol al klingit tereng el mor ongal radal marsa alil
Mamlamo dibus radronglet ala tanga kal Senator Regis Akitaya. Rapkais amrungul lomrollel ilmora kamanga tululungul idirregal mo dobad bagi ekmul amaklolul tutelel maungilu rerel ilmera balwadar belaw. Malo ay say amlamo dibus radronglet ala tanga kal Senator Regis Akitaya amleel reetiu الغبسنيل أوني ويد البويل رارا تال تلايل ما إتيول دارت بأوغيمل بإتيو 1959 الغلجلا إبل هيلاريا إم أجيتايا مملامو ديبوسي رادرونغليث الماتياس توسيو أجيتايا مالو أيسي إن قال أتراك لسينيتور ريتشيس أجيتايا أو لمول ليلم الميا سكوليل راماريستيلا سكول Emil Lemolmo, el Mora Mount Carmel High School, Rabulura Saibal, 1977. Malaway say, Yauriura High School, Yatangak al Senator Regis Akitaya, Emil Lemol, Milmora School, Seattle University, Seattle, Washington, Rabulura Barat. Mamlosop el Mu, a bachelor's degree ni, Engineering, June 6, 1982. Malaway say, Yaluk Tringil Merbelau. Yadi busera dronglet al tangak al Senator Regis Akitaya. Aulamu ulalaurior al Junior Engineer Ragombalil Downer Fletcher Joint Venture Limited. Al Molmu tra 1984. Yauriu lemlo Project Manager Palau Cement Company June 1984 al September 1985. Ya December 1985 al September 1989. Emlo Energy Program Manager, el ngare ungela Ministry of Natural Resources, edirekamle Contract Manager, rakayang al Solar Lighting, ma Southwest States Lighting Project. Malaway say, en milungod adru ulel el Energy Program Manager, el mo Energy Program Planner. Atangak emlamo dibus radrongled, el Senator Regis Akitaya. Amil Lamol, my project manager planner, rara na 1989 mo 1990. Uera bolungu wadru al chief fra utilities division, ra Bureau of Public Works, ra January mo December 1990. Malaway say, amlamo dibus ra drongole dal atangak kal Senator Regis Akitaya. Angila batokol certificate rabek kal badngel omsu, girela urerel luldimuk kringi, a certificate of participation in energy planning, Asia Pacific Energy Planning Network. Certificate of attendance, practical use of solar energy, South Pacific Institutes, Renewable Energy. Certificates of completion, Asia Pacific of World Intellectual Property Organizations. Certificate of completion, developing work statements for negotiated procurements, U.S. General Service Administration. Malaway say, yung ultuil, alarngul, skulel, madur ngigal at ngakal Senator Regis Akitaya, yung miltut, ramle President, Erbelaw, at ngakal President Ngiratkel et Bisong, mo Minister of Resource and Development, December 1990, mo December 1992. Malaway say, al sila time al Minister of Resource and Development, Bureau of Public Works. Yung low nga ra oratel, aurere la Ipsego Power Plant. Yung nga ra Imalik State, lulungot mok kringi, Agorones International, Liliak Kalalaf. Malaway say, ra al sila 1995 al mo 2000, ya dibuser adalong ledal at ngak al Senator Regis Akitaya, amlo manager engineering and Construction Division, Palau Public Utilities Corporation. Edirekom lo Technical Advisor, General Manager, Adala Board of Directors. Malaway say, atangak kal Senator Regis Akitaya, amleul sumu lelat, Rasyobay, Mangmil Elias Syobay Ringil, Akitaya Corporation, 1992. E mga tmok, labek kalbat nga laurior, lul dimuk ringi, as General Contractor, Consultant, Import Firm, Directly Senior Manager at Telesource International, Pacific Inc.
ra 2001 and mo 2003. Emil Lamol, mil General Manager, ra Telesource Palau, ra 2003 and mo 2004. Malaway say, am lamo di buse ra drongolet. Latanga kal Senator Regis Akitaya, au lamu ra rerel ra buay. Emlom isi akla Maria rengaringi, el mo monsieur ra adar belau, el mo odala senet ra ongea lolbi ra glulau, lultui ra akla Maria rengaringi, peltiger reng, matang tinggal aklangar ringi. Yaklau merang ringi, ari li bang moklo arngul, tukmong sabel, el mo ongas akli, aol galel aklangar ra adar belau. El mu tel mo ngil, abol adal ongea lolbi ra glulau, ra belau. Malo ay say, yang ultui ra klau merang ra adar belau, ya atangak kal Senator Regis Akitaya, amilingil emedal el mo tartirgel trui matedei ra ongea lolbi ra glulau, onge tiu lolbi ra glulau, ma onga trui lolbi ra glulau. Emil Tut, kelmo chairman ra Senate Standing Committee on Youth Affairs, Social Welfare, Culture, ediregal mlo la bebir ra kakaros Standing Committee sa Senate. Malo ay say, atanga kal Senator Regis Akitaya, alilu telmingil ra adar belau. Mo o adala onga trui matang lolbi ra glulaw. Emil Tut kelmo chairman ra Senate Standing Committee ra Energy, Public Utilities and Telecommunications. Ililu telmelmol adala bebil ra Standing Committee sa Senate. Malaway say, yung ultuy ra skulel makaklakaigeng ringi ya dibuser adrongole de tanga kal Senator Regis Akitaya. Amlo Senate in-house engineer ra temel el senator. Mleus paalaw de swel mo osengel lultuy ra du ringi ra Senate lulus pe adu ringi sel langaringi o masad ra urior. El mga tmok lalla ligide la togora public utilities. Tengi ral masur. Mamaklol urior ligide la infrastructure malmu tel bebil. Malaway say, temel adala Senate, ya atangak le dibuser adrongole del Senator Regis Akitaya, awul el tob el mera ulole la Senate, apatogul uldasul molla, el dileg el metroer ar bebir ar senators, el tob da uldasul molla, el bebir ringi, am langa el mol ulbelau, lul dimuk ringi, a RPPL number 11-19, el dodong lilkmo, Palau Private Bank and Trust Act, el dol tau ringi ar adar belau, rel al time. Malaway say, atangak kal Senator Regis Akitaya, ado dangali lobatuy, ratigingir ngayas, togo ni togorak logol, mle edala Palau National Olympic Committee, raragra 2014, almo 2016. President ra Palau Track and Field Association, lulumu ra 2009. Ndire kam Palau Chef de Mission ra 2010 Micronesian Games, iblel host ringi belau. Malaway say, atanga kal late Senator Regis Akitaya, adimla ka dil mok na role lam lirir. Also alir, ma etut katrir at, lolong sertir, mabol sa iril nga ramaklo, lungil klubser belaw. Lulimuk krinya Independence Day, raw alel el moraw labong, liungil basrir, raigel lospe. Malaway say, atanga kal dibuser adrong led Regis Akitaya, adirek kmal lesmi elat roomengeth. Masera 1999 ya atanga kal Senator Akitaya. Amlo odala Board of Directors ra Palau Sports Fishing Association. Emilingil tel mo Vice President tertial elat manglaringi el drual el melmutra sil selom godong el mora kamang tululul. Malaway say ya atanga kal dibuser adrong le Senator Regis Akitaya. Amlebla karungul raom siungel abalwadar belaw, lololt, logi awrerer rabuay, matherstal, alaad lul dimuk kringi amle edala Palau Voters Association, ma Palau Community Endowment Fund. Malaway say, yakmal atangak, ngaligel belaw Senator Regis Akitaya. Adimla katal labol miitut, maluube bol matrop siungel el gidel belaw, Emil Lamon, lomdas saurior el gidel siungel, awngil klangar kaltareng, mablagar reng,
Raigel tokol lurul el gilel osab aklel awngil klangar al morar adar belar rokuy. Malaway say ya atangak le di busera adlongolet. El senator Regis Akitaya amalamol melditalo ergi dlogi wareng lolol takla maria reng. Ogosyul awngil klaat maklangar el mergi dar adar belaw. Malaway say ya atangak el di busera adlongolet del senator Regis Akitaya. Ablayul rabal kilar ngula dalal. Ebil hilar ya Akitaya. Madamal mlamor agamang tulungul aldip Matias Tosio Akitaya. Malaway say, ya atangak al Senator Regis Akitaya. Mleungil biil. Ebagarde leladam. Ilmora biil ra Mrs. Maria Lina Basilius Akitaya. Mangaligel ratakami taka makab. Mamlamo dibus radrongole ngaligel late Rainy Hidrugubith, Madirregal Ngalgel Ramatias Kalbasang, Noel Ngerungay Maayana. Malaway say atangak el Senator Regis Akitaya, ay iloy tabal kilarungul, el morar bebiringi, ralidwina gumangay, Matias Akitaya Jr., Jolene O'Neill, Mao Elel, Timothy Akitaya, Uliagu omrolel el mora kama trulungul. Malaway say, ya makreo sa ngalgel belaw, al atangak late Senator Akitaya, amlokodong rarubak el Dios, el mora kama trulungul. Raong merururyo, September 20, 2022, imle ogol me ede argil. Mabolmot trokok ra Senate, ma House of Delegates, raong truy umatal olbira kalulaw. El kmo, aong truy matal olbira kalulaw. All tratmol el klingit rengi, makluub, ma olis elareng, el mora ongal, tulungal, raadal, marsa alila di busera adlongole del atangak el Senator Regis Akitaya. Ertial kais amrul, el omrolel. Malakal, madiakal magimda, omelet ked, el girel aumil, etabasulu rerel, Girir other Rabel Wadra Republic of Palau. Melu telmosi el motorgok mo. A otsu sitial resolution. Polmo durok el morabil ra Mrs. Maria Lina Basilius Akitaya. Atangak al Senator Surangal Whips Jr., President of the Republic of Palau. Atangak al Chay Udu Sangabaw Senior, Vice President of the Republic of Palau. Atangak al Oldiais Ngiray Galaw, Chief Justice ra Palau Supreme Court. Council of Chiefs, Governors Association, Association of Speakers, atangak al Hokkons Paules, President ra Senate ra Olbi, 11 Olbira Kalulaw, atangak al Sabino Anastasio, Speaker ra House of Delegates, 11 Olbira Kalulaw. Mlanga ra September 27, 2022, mlagat mok, EOB, ang sayang rin President ra Senate, atangak al Hokkons Paules, mas Speaker of House of Delegates, alatangak kal Speaker Sabino Anastasio, marogul adala olbira kalulaw. Sa igida mo ulabong kal Senate Joint Resolution, ya ururabok maregen so kal di mo kumigal kaldel tokoy, mlara omelet kera agurulet agungoy vertial resolution na tuto. Ay kal tril tokoy, akot tingi amal me sup irar muka atokol black telirar atara akameldil el direk mal mo sup ira ngkal kaligira akamam tiang akmase how can you measure the value of a man? The measure of a man is not found in the things he owns, what he saved for retirement, or even his accomplishments. The true measure of a man is found in his faith and in his heart, the friends who stand by him, the strength he displays under pressure. It's found in his willingness to reveal vulnerability in the truth of his words, the genuineness of his life, his unselfish actions, the values he lives by. Determine the measure of a man, not by admiring his trophies or comparing him to other men,
either weaker or stronger. Determine the measure of a man by how much you trust in him and believe in him, and how much his life enhances yours. Aong erung, aong mungui berkit relal tutau, amil ngara Lucas 23 verse 46. Al tiak mulwase. May Jesus am loklongre lol diul mo. Adam, aku terkaklakar kau. Mendilul waisay, eswe bakatalil. Moral etang kat Senator Regis Akitaya, ngarabud, mabaltigir ring, la Jesus Kristus, niya dingar, e osebele del mo orar. Sulang. Malmasaula Senator Tap Susungino, no sab el oiwia oidel sel resolution el motor belaw. Akmontira Honorable Senator Cecily Eldabe, el niya floor leader sa Senate, bang mo banggela Senator Sungino, eto mo present tial resolution al mora apiila Senator Regis Akitaya. Muter ba nga sulela Senator Eldabe, el Florida Eldabe, el mas Senator Sungino, kadamal mol mara program rigid el all time, kadamo rong si sel while kelingel ang kal murona radlong led el batigar ngud el Senator Regis Akitaya, akmolingitra Senator Joel Toribiong, la ongay mo ngetulol birakalulaw, mang mer gut maklik sa gidel eulogy. Wiltuta Maria. Tokolanage Dr. Cuartel wasi bomumtera. Familia Regis. Ala aktim lo bigo dala. Dingila sa bigo dala nga kedim lo da ko dingil wasi. Ak magarang yung tera Regis. Eliak nga rablige, long siya Vice President nga press conference, ito uyuiyak lang nga Regis ra, proclamation na Presidente, wala mal ko pagkakliya ang elek. Ito ko kapira resolution o biralulaw. El mima ko iwi makwasi. Ay gerogum leswakan mo mlago ya Bible President maladro olbil. Makumda sulwa siya aklangara Regis. Abay di bukul oltringil nga siya nga raptulok. Lenggal ka karel buigeng agim li atra yakyo. Michel gibora kuranda yom tuluban ngil ng klasik lim ngalebat klarik ma. Ek murang mamalwa siya agamaka di akalo maralwa siya klasik lam dulo yakyo. Kita matangalian man Regis sila koterbelaw. Masil giba mau yakyu yang iruba kami mendo orsele. Pitala ka utramal di mereka ringir Regis. Makorang un morise o mesra. Ay gat klangara Regis ma a proclamation ra president ma. At ko iblal kat mo klemom dangel wase. Al skuma ada toda la skula de malamit klira klasik mo kladik ma. Hindi ka tukul yakat sabel. Sel bolo ruring hindi mga kogile di marael. Makmlo siya ka baby ratoy kung maral waseng marulang kalagita. Hindi mo nakasal sa bekel. Ismodak. Awerak polisi ako ay sirkumil wasi sirabok merekel senator. Yang mek mura kalau siya ka alam mo mistik.
kadirigirem el senator. Ela ko mesra argi ke nga kahmal klolada Regis mong dimlak lo dingil was nga karubak. Dingil suga kal rulia TMC TV. Mulumral was ya obis raboy agirel blakatak. Magutul guru ringil mora Regis. Amlema kusiga igel program ringileng. Mlebel ol sel boninga soaleng. Hindi ako dingil was yung uluspe nga uluspe ringi. Dimblol mena TV es mga igel. Magu aku relia sumgom. Kaya lulul mesra TMC TV yang tal sandel guraram na interview ringi. Mang milata sa troil naraw deswel. Mada sa ulong ulil. Magita matangel wasing. Kaya mo mereka sande. Tengah-tengah kan mera. Atibin mesigar nga kalau sigaw do. Lita adra sing raklel. Adra marasong. Island cross riding something. Cross country. Lito mal blang. Makugir tilo sing ngaram mo endra. Ang etul buil ng mer mutil gira tol giri ura mutil gira law trul buil. Ang namo di Regis. That's how he pay attention. El mora adlo ng sortir. Ni adra yakyu. Yang agamle Maria Temek lam na trabalmente. Makuluro rin et pisong. Yang yam le minister. Hindi rin adim laklo tingil was yung kaklolat. Lendi og spera. Makusperi. Yagit makal mol makaral maadro olbira kulang yung maadro olbira kulaw. Hindi siya kalma mas aigel toil Regis amrul. El mrul dialo rul. Leng adro olbira kulaw. Mrul en soal. Nga bagrut tulbuy adra rurt. Bekil tamen lo sadra ngarang masadra mga yaska. Muy tatemel di adil kora di mer olbira kulaw mrul yalla elbom la atringi. O por track en field ngari. Tiagi del treta el tem nombre que están de al gamisringia. Sea Regis la chela track en field. Adbora pelilu club. Intlora adro omget. Boating association. Al mer olbira klula tumlakan bin sini rogul was ngire der mulalla. Mudi adong ren am gakrel tiaw. Ikan bin sir belaw mo isi. Sea Regis. Moro amrain mora at Taiwan ima a presidente martoklat. Elmeng masa a imulto ko gumral was yung mal klabal gulmergit. Mlosyoning raw syugang raw lura Taiwan. Tirgalo lumesin nga was yung girel belaw moringa at teletelel mga luwal syugang argit ra bekl sils. Diyak di doru ringi sel temera masir belaw. Kita den ringi on our daily lives. Marangal kita maran men cloud ngari si de la identity. Mo itatemel marala hang mahang lo bentriam karel buik. Losik rolela bela mo drug free society. Mlo masar mo ako message sel resolution ma. A proclamation ngang madil atrasyo by Regis. Itemel maklangaring nga dil iloy talaga gidil gumesel to koy. Mutil giri ra ngar gan mutil kirak langar tir. Yabol independence ting ngol ngaktran mo odl. Emrula kalir ongro rigi dalak do ringi. Yabo ku re ringi amamiringa dir kum sisi imdir ko sa may iglesia. Hindi akal lorungi because ang affect ringi.
Muruni because in Regis. Nge kumral wasing gagi den artia. Milsiuli belaun mora solar energy. Silakotan sa daringin merkamameng. O ay nga kaldi kangaral gudang ya makarakarulit ti alsil si Regis en modengi. El alsil sen subject marer belaur rogir. Hindi mlega kogil edim sa daringi. Mga ringat tokoil dilil wasya belur bela. Adi kalgire lo malsingin mora solar energy. Ngoy kakal mora Taiwan. Magi mo Mr. Sir Clol. Tara Clol kumbali na Taiwan masadara. Tukar solar. Ito siya bela ang ara al-sel-sel. Latitude 7, 2016. Sel-sil ringi sunray. Ako tulga bang travelul at rogir. Shebling ilit. Hindi kisedra kakarubak. Ngoy gider mar equator, mgider yung spectral solar for free. Umlewo nung ulel, wasi ulgo matara klub siya, bela, mo di kaluguro siyak lang ari. Mlegregik rarogul tokoy loru. Arangal ka loru ang anam to sigra Regis. Aradra, omgita bolonu ang anam to sigra Regis. Tara klub siya, puro mamlo siya. Kama nga kadimlak member sil Fabulous 5. Digim na adra olbira kalulawara lobanggel patokol tayo. At tara klub siya, puro mamlo siya, gire del mukmak. Heruliak long tokoy. El girira ng algel belaw. Mla mo itak lang aratil gire labo dara balulat. The fallen heroes. Magi agidirgulu Ustafra atangakl dili kitaraimli umetaro. Magi eskringil wasin dial sa emel. Ilgor odokta ka unda swam. Emrelitian mo tokoy. Esiatara ko to club gula do spera arin medu. Ni umitarom no dong oklelu siya. Ako sa nga maul da swamel girir tirgel. El bigel belaul. El mladel gira brulat. Atarak lebeseng. Moya ambasador Amerikel. Ambassador Helen Reed Rowe. Mungwa si Dear Senator Akitaya, Ambassador, on behalf of the President Obama and the American people, thank you for the kindness you showed for the fallen heroes. Malu ka mga tos na Regis. Ako ganyan masilay. Ko ang arang. Nim nakatalagi pa. Makmangat mo ko na nga ke. Eurisibra message ra tam kokits tigil nga ra sports world ra Facebook am dang tam atam a bridge ra blay Madrid sin mergid ro wasin dimnagi mo dengel wasin Regis asmer ding level all lo si kroleleng motobda a resolution lo olvida kalulaw. Lo oteng yablay. Le celebre l'accompli siringin el buiga.
Ako ngel waseng pride. Mortel imol bulu. Bakti dulu ise kumiwa adol bile adol. Klubal gulto ko ilakat maklil gire la. Ablay Madrid yang betar usul. Akmora a graduation na mizenti. Ngakamle ekmedele imrakal president ra Catholic school for some other reasons. Ngariar ngalagek mle mla school na mizenti. Membekal graduation na mizenti invite ra. Tiam nomre kalong imlipuy lakbo eh. Ngari hataka. Makti ng okra table. He takes Regis. He never said a word. Ako siyang ra. Silas trul tingin mo other Palau. Was a God bless. Come Saul. Ako nebel oil. Tutok ra. Pwede na ka na Moses. Lekwase. Hindi akan sabihin la Regis, el most may edit borang mo ko. God bless. Lum kita yan. He deserves this. Come on, Saul. Kada malmereng asulela Senator Joel Torrebiang, Raigel malungil al maurungulel, makalingel ang kalruba kalmaroler at longolet. Kita marmara ulabong ratial kamaldil buhay, maku bolsebekal mo lingitra our National Honor Guard, malmebol kat maklitial banderang rablur Palau, ebol sebe present ringi mora apila Senator Regis Akitaya. Kalbandera nga mo mukatmok, mo modar sel mora president tra Senate, nga mo sabel mo presenter ngin mora abi ila Senator Regis Akitaya.
Mutan malmerenga sulir trigel National Honor Guard, trigel malmerenga sulir la President ra Senate. El al time kadak medraw labong ra tel gamal dil buay. Ak mo untirang la Senator Regis Akitaya, tagami taga Makaib Akitaya. Mungom teera atulungal kartir. Emek mo al maurungulel el mergida el altutaw. Tirak kadiol tirak la yelokul atangak kal namdong mak timel oba alda mang ngitutan melgi drogoy ngang klek atta kami Makaib Akitaya yang akamam teera talak al maas el evil Hilary Akitaya o ila damak el dalak el Maria Basilius arubugul maruolel maruodal adamak maukti tulungan kadamak marbebil nga al keloid nga kakot tilgekaren nga ligel Senator Regis Akitaya ilngar belaw. So akal dingut tel teal mra sulel President ra Senate Hokons Paules. Tirekol sa mra sulela Speaker House Sabina Anastasio marugul senators may delegates. So al direk mra sulela President Surang Alwips Jr. ma Vice President Chay Udu Zangabaw Senior. Tekamal tawbet silsual mga suler udal marubugul maruulen marugul adel diulong sel malat kadamak artel albul da albang ni dial ngarang dia ngodal sibeg aluli dimna sual ngul mertang emla dimna suler beqal ad emli talsil sil motoy elalskum ngamadangal ni adamak komungin madangal ni adamak inge gotel dial sal lo saada batogal toy ngotel blagatak la قتل قذاب الدأضال إما دأري رانغرين عادل غوك مغسايا تجينين he's a man of few words أقمون كير الآن إن عادم نير نعال ممرق المغدادو إن غوك أقلاق دين كي عدمك that's my dad سؤال دين قول مرتين أسمري الدأضاق أو يراكوك موكل Mal masulang ang rogoy, madias labang kami. Aula takamira igel al megulngit rigid rogoy dilungile lutul sa prot dorang asulera takami. Kadamar mara ulabong ra tial program ra kamal dilbuay el alta makmontira Father Arthur Ledger ra Catholic Church bol sa el me meskida a benediction mo osbria program rigid. Can we stand for the benediction? Heavenly Father, we have memorialized Honorable Regis Akitaya for his public service and contribution to the Republic of Palau. We ask your blessings upon him and his soul that he may rest in peace. We ask your blessings also on the family and friends. We also ask you to bless the members who take leadership, both traditional and political. We thank you for his life of humble service. May his example be a way for us to follow, that leadership is about humility, leadership is about service, and leadership is sometimes about silence. We ask you to bless us and bless him as we continue to try and follow his model and try to follow the steps
and may the blessings of Almighty God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit descend upon us and remain with us forever. Amen. Amen. Ako lingit medrutel mo makingaled. Masaula padre seng lungu kadamora public viewing alu kadamo pe final respect tergid emal namo ko sokod la time kadana trigib lenglak makmo olingit mo kadamo trigib makligilt akmo lingit mo bolo la presidente senet lungu tiagid tigal ngara platform el mamong pol merek el bor senators el bor bugul belaw ma our governors abol merek mo buay emero ko pol sa edel mo osumus ingkal rubagal por sele por kamaldi rablay presidente. Ako lingitra choir sabiwe do ko di itak na ser alitak la. Mo subes mo merek tirgang emergor adro olbira kalulaw ro with the delegates na seneta also be the pair respect